Зубайр Тухугов трогательно попрощался со своим тренером, наставником дядей Абдулманапом Нурмагомедовым. Вот что написал Тухугов в своем инстаграм-аккаунте 7 июля. Лучший тренер в мире по ММА ушел из жизни. Дядя Абдулманап, ты нам всем был нужен как никогда. Тебя будет нам не хватать. Да помилует тебя Аллах. Поистине мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся. Зубайр Тухугов. نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى. نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى. واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا. الندى من فيض من والضحى من نور من. الندى من فيض من والضحى من نور من. إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير. أقبلت في بس